yaragire mantu mwanya makona ngwataniro na kinyathiri arethiritwe kinambere kwiwa nthiguru ya Kenya kumekwe watira wishiathi nethiritwe kinambere kwegikinya matagari mbere gutigira ati ni kwinambere kwiwikiga ngwataniro ya mwandiki wetu wa Ndeto mutuma no tubangirite ripoti ino. Rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto rukerero narua natongereri mucemanio jwa atongeria ba nthiguru mwanya ira ciathagirwo cikigwata mbaru mission cia gutetheria nthiguru ya cigurukagira mathina kathumba irio thina cia ukaria ta nthiguru ya Haiti na kinya nthiguru ya Congo. Ni mucemanio jugukari ndene ya garu nene ya rais mucie munene jwa Nairobi. But about embracing new beginnings and fresh akiaria Ruto naugite Kenya igetane mbere na guicitaniria gutetheria imwe cia nthiguru ira ciri na thina cia ukaria o ta nthiguru ya Sudan. On the Somali process, we are participating in the post-ATMIS arrangement and possibly working with other partners in the new arrangement to see how efforts of stabilizing Somalia can be achieved using and working with all the troop contributing countries and all the other partners that are supporting that process. We urge our international partners to support these missions and ensure their success. In late January, I met Sudan's foreign minister and discussed the terrible situation in Sudan, and I believe this is our next frontier of engagement. I had a robust engagement with the President Al-Sisi of Egypt on these matters touching on Sudan and on what Kenya and Egypt and all the other neighbors can contribute towards the situation that keeps deteriorating in Sudan. Nkuruki Ruto na gwetete na kuga ati nthiguru ya Congo ne gukurukira kagita ga komo muno na bobo ni nyuma ya ndoira cethirito cike kuzirwa ndene ya nthiguru ici akiuga Kenya igetana mbere gucitaniria nikenda kureta utethio ndene ya nthiguru ya Congo. The situation in DRC is so dire. Kiandia kira mucemanio jojo waziri munene wa nthiguru ya Kenya Musalia Mudavadi nonekene kugwata mbaru miario ya Rais William Ruto akiuga mworoto ja mucemanio jojo kiri mwaka jojo ni kureta hamwe na kurikithia ucore bwa nthiguru cionthe. The New Year diplomatic address represents Kenya's first steps in reaffirming our commitment to advancing diplomatic engagement, international cooperation, and the shared values that bind us together as a global community. It is with great pleasure that I welcome you all to this year's diplomatic address by His Excellency the President. The primacy of this occasion is to listen to the address by His Excellency the President as he provides direction and shares Kenya's foreign policy agenda for the year 2025. Canada remains steadfastly committed to Haiti. It is part of our neighborhood. We have invested. Tuma muthomi. Ibwega nuntu bwa riboti ino na tukithina mbere na ndeto cietu nwarirano ya ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ethiritwe kiriukana arantere cia Laikipia muthenya wa emuthi na ara kiri kigongwana kia mathiko arethiritwe watanite na atongoria kathumba bara bakumuwata mbaru na ara kuringana na Gachagua ethiritwe kina mbere kwigua kimenagiria thirikari muno akimeneria Rais Ruto nuntu wa kwina mbere kwigua gitumagira rugete mbega muno ruga ya marumi kiria Kenya arethiritwe akiuria rais kurekana ruga no ya marumi nuntu wa Kenya bakaina mbere kwiba kimuthuraga na kaina mbere kwigua kinya kibinikagira akimuromba gutigira ati no tumia ruga ya mbega na ruga iri na ndoni. If you allow me, I want to advise my brother President William Ruto. I tried to advise you but you did not listen. I told you not to touch the mountain. You touched. You know what has happened. I told you not to touch the payslip. You touched the payslip. You know what has happened. Mr. President, you are demeaning the presidency. The presidency is a symbol of national unity.
is a very dignified office. When you resort to abuses and insults, abusing the people of Kenya, and you are president, you are demeaning that office. I appreciate that you are very unhappy that things are not working out. I do understand as a leader that many Kenyans have deserted you. I appreciate that you have messed the economy and you are stuck. But that does not allow you to demean that office by abusing the people of Kenya who elected you. You are profiling communities. The people of Mount Kenya region, you call them tribalists. The people of Kambani, you demean them, call them Dego farmers. The people of Isiolo, you call them drug peddlers. Mr. President, be careful, because I have listened to the ground and I want to advise you today, stop abusing the people of Kenya. Because if you continue, Mr. President, these Kenyans will abuse you. They'll abuse you. And I've heard them saying, kama hii watu ya mlima wamesema tena ukiwatukana, ukiwaita wakabila, ukija mlima watakutukana. Kwa hivyo sisi tunakuomba, kwa sababu hatutaki ifike hapo. Hiyo ofisi ni kubwa. And some of us would want to occupy that office one day. Hatutaki ikosewe heshima. Rais na kuomba, tafadhali, wacha kutukana wa Kenya. Hata kama hawajasoma, hata kama hawana PhD, hata kama hawana degree, ndio walikuchagua hawa. Na hao ndio walikupatia hiyo kiti. Hakuna haja watukane. Hakuna haja watu wakisema wataki chanjo unawaita wajinga. Hakuna haja utukane hao watumishi ya Mungu kusema ati hawajasoma. Hakuna haja uita watu wajinga. Hakuna haja hii watu ya Mlima Kenya walikuchagua kuita hao wakabila. Na walikuchagua wakijua wewe si mmoja wao. Please, Mr. President, with tremendous respect to the office that you occupy, stop demeaning your office by abusing the people of Kenya. I have seen a big headline today in the Standard saying you are unpresidential because of being abusive and abusing the people of Kenya. Na hao watu usiwachukue hivi. Ukiwatukana tena watakutukana. Na mtakosania heshima na hawa. Kati huo. Hapa anatukana wa Kenya. Wewe solve problem yako. Hii uchumi umeharibu, utajua vile utafanya. Siasa ya Kenya umeharibu, utajua vile utafanya. Kanisa umekosana naye mpaka unatukana hawa. Hawa watu uliwadanganya, wamejua uongo yako. Wewe utajipanga, utajisort. Wewe uombe Mungu ile mzee Raila apite AU uone kama atakusaidia. Si ndio? Si ndio? Ameweka mambo yake yote hapo kwa ile mzee. Na huyo mzee sisi tunamtakia mema, by the way. Tungetaka apite aende pia afanye kazi. Si ndio? Asipopita pia akuje tufanye kazi. Sasa sisi tungetaka hiyo maneno ya matusi tuache. Na huyu mjumbe ametukana jamii yetu. Ametukana jamii yetu hapa mbele ya askofu na mbele ya mafathers. Na watu wetu walimchagua pale. Tutajua vile tutakaa na yeye. Ibayanu ntuboriboti yenu na kire kewamanoeki atongore mwanya na barani ya watimbaru ba Gachagua bedire tubakina mbere kwa bakira thukira thirikari na muno nkuruke ko inambere kwa bakimenagiria bora thirikari yethire twekina mbere kwigwa ikenderithagia ngugi ciayo muno bakina mbere kwigwa bakimenere nuntu bwa kurutha njama ya kuruta Gachagua gitini. Tuko na nyinyi hapa na ninavyoangalia tulivyo, serikali na wale mnaita opposition tuko hapa. Na leo tunataka exercise the maturity that we need when people are given a chance to say the truth and criticize objectively without fear of any intimidation. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sisi hakuna mtu tulituma aweke kura ya finance bill, tulisema no. Walioweka kura ya finance bill wako hapa, watatuelezea. Vile wale walifanya impeachment, hakuna mtu tulituma afanye impeachment. Ukweli isemwe, waliofanya impeachment wako hapa, watujibu maswali.
Mwisho kabisa, sisi tushamalizana na William Ruto na chama ya UDA kabisa kabisa kabisa. Tore hamwe kana totire hamwe. Tore hamwe kana totire hamwe. Netwathamire kwa Wainga. Kwa Wainga nitugucoka. Mheshimiwa Rigathi Gachagua niwe mfalme witũ kĩrĩma. Atuonie direction kana ndaga atuonie. Mũndũ ũcio tũhenagia gũkũ kĩrĩma-inĩ Rigathi warie ma na ground ĩno nĩ kĩama rigere ũciarĩirwo kũrĩa Nyĩrĩ. Nĩ mũciĩ kati mũciĩ? Nĩ mũkũmũmenyerera? Mũngiki ũyũ atũmagĩrwo mathiko-inĩ nĩ mũkũrangĩra? Githĩ mũtirĩ mũngiki ũraruta wĩra na thirikari? Andũ acio mũmera nĩ ciana citũ Bishop amabatithie. Tũrenda andũ aitũ marute wĩra na wĩra ũrutwo ũrĩa wagĩrĩire. Tuko hapa leo kama viongozi wa Jamhuri ya Kenya na tunajua ya kwamba mambo yanatokea na tayari yametokea. Wacha niseme kwa watu wa Mount Kenya kwamba tunawaangalia, tunawatazama na kuwatazama. Tunataka kusema ya kwamba mnataka kuambiwa ya kwamba mtaachwa mkiwa jamii moja peke yenu. Afadhali muachwe mkiwa jamii moja, mkiwa wote mmeshikana na mkiwa na kiongozi Rigathi Gachagua. Lakini kubali kubadilishwa, kugawanyishwa kwa misingi ya watu kuwa na interest yao, personal interest. Tunaomba ya kwamba kiongozi ambaye ninyi mlimchagua kama deputy president Rigathi Gachagua, na sisi kama Wamasai tuko na nyinyi. Mukiitwa jamii ambaye wamesimama na mtu wao, sisi pia tumesimama na nyinyi. Na msidanganywe. Msidanganywe. Tusimame kidete. Lika na nyomba. Lika na nyomba. Chithe cia umanuo. Na mwana muciare ndateagwo. Na nikio nie ndaugire kura ya Rigathi wa Gachagua nie ndarugamie nake. Koguo kũrĩa mũbuatĩte riboti cia maheni. Na koguo nie ndĩ gĩtungati gĩake kĩa Naikuru. Twĩ hamwe? Njũkire gũkũ tondũ gũkũ onokorwo Kenya nĩ mũrata wakwa na ndĩrenda kuuga maũndũ mangĩ merĩ. Thayũ wĩ goro mũno. Na tondũ thayũ wĩ goro mũno, kĩrĩa tũrahoya nĩ thayũ wa bũrũri. Wa kerĩ, nyũmba itũ twĩtĩkĩre kũnyitana. Na Your Excellency, twĩ thutha waku ũkĩnyitithania kĩrĩma. Na kũrĩa gũtũtongoria nĩkuo tũkũrora. Koguo moere thabarĩ ĩno mũno, na mũthamaki athuragwo nĩ Jehova. Ngai nĩoĩ kũrĩa tumĩte, harĩa tũrĩ na kũrĩa tũrorete. Ngai amũrathime na amwĩke. Iboga na mutino numirite werori rori rithiritwo rikina mbere kwarigita breki riari kumite bwa mugutano ndarekaite kuraya nkuruku na rerori iri na mbere kwigwa rikinda maga na riaringa pro box lakini mwanka kuthirwoni gutie na muntu aratotoro bwao kana gutie muntu aratotoro bwake na barabethiritwo bakiwatangurario bethiritwe bakiugithwe cibitari msimu itonga gukuyira ikarikariri nĩ mũtino njũra njũrĩkia kwithirwo njũgĩkarĩka o ũgoro bũbũ o mathaene o jaja aja ũjũ kwa polisi kuongwa arĩa lori yomba kwithirwa ĩkĩgita mbureki na yomba kwithirwa ĩkĩringa. Okay, unfortunately tumekuja kushuhudia accident ya gari na Probox. Lori imekuja na overspeeding ikagonga ka Probox
na probox ikaingia ikakwama hapo, alafu troli na dereva kaiseti nini kando, ilikuwa imekata brakes. Kuna mtu ameumia, kuna mtu mmoja ameumia, watu wametoka tu sawa. Ni magari tu zinabondeka hivyo, kuna mtu ameumia, wote wako sawa. Madereva wote wanaendesha gari, tunawaomba tu wao wana huruma ya kiutu. Wakiendesha gari wao wanajua kuna watu wengi kwa barabara na kuna kitu kinaweza tokea, ni accident. Wao wanaendesha wakijua kuna kitu kinaweza tokea kama watarajia. Hiyo lori tu imetoka huko Makutano iteremka town. Hapo kifika hapo police station ndio ajali imetokea. Mimi naitwa David Mwindi. Nilikuwa hapo junction kidogo. Hii lori imepita kama imewasha mataa ikipika oni. Kuna probox hapo nyuma imejaribu kuondokea, lakini hapo nyuma kulikuwa na hizo post za barabara. Probox ikagonga, lakini imeguzwa na hii lori kiasi. Kwa vile tumepata maongezi ya dereva, amesema hii lori imeachilia brakes ikiwa pande ya huduma hapo juu kutoka Makutano. Penye amefika hapa ikabidi aingishe hapa kwa mtaro juu ameona akishuka hivi anaweza umiza watu wengi. Ikabidi sasa yake hapo at least okolee watu hiyo ndio imetokea hapa kwa sasa. Hiyo ndio maneno tumepata kwa dereva. Haya, kwa majina naitwa Karani. Hii lori imekuja ikitoka side ya Makutano. Vile imefika hapa kwa junction hapa ukipita cooperative, sisi tulikuwa kwa gari tumetoka side ya Makutano. Ndio dereva wetu akaionea kwa side mira akaiepa kidogo. So imekuja ikakodori hizo gari zilikuwa mbele yetu. Kuna moja imegongwa kutoka kwa taya, nyingine ikagongwa nyuma. So vile ningeomba huyo dereva angekuwa amevuta kutoka mbali, at least ange create awareness. Lakini amejaribu sana sababu hakuna watu wameumia, na amejaribu kuicontrol ikakuja ikafika hapa ikamshinda akagongesha hii mti. Na jau nĩ John Ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua nĩ kuma Mutindo Jwa Kangangi o aja mwarinĩ jwa borichi kuongwa Mbita MC Mutongangi kuripotera ndidene ya Meru TV North. Bwega mwitongano ntubwa riboti inu na tukanenkanira pole kire barabara na mbere kwa bakiringirikaga imutino uyo tureka na riboti inu ndi naku muthenya we munthi kiredio ngaya Kawira Mwangaza na arantire Chiagembe ikuthia na mbere kwiwa wikuyagirwa kana mbutu ya Karibago Ntukura barabathia na mbere kwa bakinga barabara ya kumakageta kwa maoa na arende na kunyuma nyumani barane athingati bake no bathia na mbere kwa bakia na marori amwe na utetherio bwa askari baina mbere kwigwa bakirugura barabara ino na bakuruka na haraka gitani gakwaria governor athirwo kana Kawira Mwangaza thia na mbere kwigwa kimeneria munini wake Mutuma Mtwethinkia na araugite kinya nyuma ya kuina mbere kwigwa kimwatambaru atithiritwa kina mbere kwigwa akimwagitio kira gikubataro tubura bwethiritwo bukina mbere kwa bukera girwo kinya ni ntongore mwanya aleo Mwendali ni MC wa Ntere Chiaja mwandiki wetu wanthe tumurithi waba noewe na riboti ino. Narua iri ntuku ya gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza wikinya Ntere Chiaja Ward nikenda komba kunenkanira ngugi ciawe iria aritite na iria kwenda kurita nduke mbithi ni rokereru kiri gathaithiri na kuinga barabara guterenerwa Kangeta wika maiga ndene njireneje na nyingi kurigeria burungari itigakuruke kana musafara jwa Kawira Mwangaza jotikombe gukuruka endi kagita gatibisho na cionthaka ingi ciaretwa na marori iri kwirikira ni nthaka iria cithuraniritwe ni Kawira Mwangaza ni kenda ikomba kuthangarania iringi cia kumanjia ni bombere gukinya na bainyeria babakeinya nuntu bone ba polisi kuraga baraba kuingite njira na njira yomba kuruguka kairi aria Kawira ombere gukuruka ati no gwa Numen MCA Wanjia Ward Orawizikene ya Deputy Speaker wa Meru County Mwendali amwe na MCAs bangi barabo kuri nabo nibacoketie miario yao Kawira Mwangaza kuonaniria kucrea kunganirwo kwao nontu bwa witingugi bwa Kawira o amwe na miario yawe iria aragia
Marito mbeto Stephen Bijiwe MC Okangeta mbere buru oniru are ambu India ri mnono ntonto na manto ya karikira Kangeta ruare gavana aretira choa anto bakuya ukosi sarakazi etinozo iwata tonyembe alafu achoa bange nabo bakuya kurwa bara bange ochoete ende ruare inteto cia paka na panya icicire tu kwa pene Kangeta kuibwa gavana ke barabara ira cionde ndekirete karibu barabara kenda na ndekira milioni 21 ke barabara ira cionde bira ataja ni barabara inya iciciete kuinjwa na milioni 21 na gavana unia kwenda kurike mwake kothwire antu bala ikumukumwate antu bau mwaka muthiru ndrace oneke milioni 5 mwaka yo ke budget nkubekera milioni 7 na obote kwenda kubwithia ndracheu biro kwenda ni kuringanira barabara ithatu ukabwithia barabara imwe ndio inge cionde wekira kiondo wari kawira no kari ondine cietu cionde Shegembe Central na kawaida na irena sarkasi ciake na vitu akubangi tendo no kuriti antu baba kuruyana baba tukuruyana kenda bwege bituko tuna na sarkasi yake cia kawaida batatu shokeria kuru bara batu dire oro na klaji batura tukareta nteto nyingi tutikiri zona bia yetabyo itwederia buna itwadikire so duare no karinji award bila to expect i million 36 na milioni 4 ila to ayana na sub counties ke 27 million so shonde i 40 million libati riko ya award barabara 14 ila to ekirere mbia kidimba kya kamoya tukwenda kinjwa byangigo kwena motene polytechnic kwena maternity Dumbereria na mbira tuwire chikubuide maili 3 stadium 40 million na mbira tuwekire cia kura pipes na mbira tuwekire cia vijana empowerment 6 million so ruareno yire kwa hiyo tungite namba sari cia kawaida no karitu ni antu baku baba okarashia atuwire kwemeto tone gukethia lakini atukwireu winde MC on award dethi ata 40 million irande kire kintu kitwa program based budget na tubanjia babu ile kintu kitwa public participation so iromba mbere yo ana tarehe 14 renta itobibyo biondombo so biwe the magic na tena dina na ndubara itobere bwana ndibaro mirembia dware ote mtu jota roma ntobwa kurikithia methori na mronkoroki ntobwa kurikithia methori na mronkoroki akina mbere kwa gitambetwa kire ntongoria na kinya baba rungamirite nyamucia mito utigira ati wa kuina mbere kwa bakira ithagira nyamuciago bwega na hiribotira tubangiritwe ni mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja ko ntaukeri andru nkibona o wengwa na kuona kwete kwa otika wenda mwathani Murungu utumite mama no utumite weya kuwira nje yetu fole anko yete kuga pole musiyo mono ge Flora na family yake nya sister kyao na chore we na nya Patrick bonde antu ba musiyo kuga pole nkomeyate ontu bobodo bobodo ende mwathani no na twije na naije tumi mantu ya karika ne mubunge wa Ekuru Elizabeth Kilemi aliongeta ntare Shegembe North arakinyete kirinja ya Philip mukurura wororo ninjau kuwa polisi yawe ona kinyaka itene kauna wete ati era kuthiatira kioto kyanje bakuona kioto kin na kinyaba kuriwa Karambu ni mwekoro wa mana na ni mwekoro ya batwe na kuona family yetu weti na ni komyenja state ikoneka araka iwezekanavyo kasafi sawa nebuo nto kuona mwekoro yo athiatelete akathiatela kirero gieto kia muntu weto orororo ninjou Filipo narare na twana tweletwa matha ne tu kuona au ningwete kia mwesimi wa atomenyera na kwetonge tore sukuru na tutola watu wate kumenyera tokerie family ye no sukumenja stesi ni kendra anababe to bomba weta na mbere na kendra bomba kuthoma imbejere yao nde mami nde muciari tuge umbere tebo na of course mama county utwambe tweke kando ende wenge ekwetho ndeka matene ka wildlife ikia tuminyandi kinyeria au na ndi ndungamirite thirikari ndi tatu karende na Sylvia betande karende na CS wetu eta wa Rebecca Miano ndeta karende na Director General Imomero eta wa Nkanga no wetu Tharaka ko ndeta karende na ntubau
bone compensation ya Flora ikauma mbere enge yonthe kenda na bo mba weta ande mami na ande to ninkarungamira musijo muka kada ini mami wao re amuntu atiga musie we ende ana ba ubete chukuru ndungamira mathiko alafu nandi bauja ujange tukarani Oreu nari atetiete kinyanja ya Justus Mutweri urota ukirike mwere nawe ora wa watura ni mukasa ya mwanki na umutia thinene na nyumba icio nthene ciaire anto mubunge we kurwatiete ori ria unigire na mantu ya mheshimiwa no spindi no kuona orindi muthanga kaoto nyumba kya kwa kinyenje asa ndire retira atia kwenda kuibwa bakwirana bago cukuru cheotea na ubundi kaingo bakainabere kwa bake watagira kithomo ya kubaguna muturire ni narethire tukinabere kwa kiringira ndebe cukuru ino akigichithire tuyitethia ana baingi mwaniki wetu wa Ntheto Adams Muturi wa Thirinja nowe na ripoti ino. Na kithomo gĩtigania ici itakuwa ni elimu ya lazima. Mwandikira tubato elimu ya lazima. Kithomo gĩa yote ile marua baikwa tekuneka completely. Mwaka 2017 kithomo gĩtigania ici kĩarĩho. Chibo gavana kumenya. Nenya elimu wala kumenya. Kĩarĩho. Twanekere mwikumyo mtu. Akwana kubanduka nyuma. Abando kanuma koma kora koma kora hoya to ya nenya hoje monki turainga monki turainga mbio turainga mbande kwaja kuweka kitomo yetu kidorokero lei elwale chikuwete nana university ko kete kiama elwale to yao tunana kwebe mtaja baada kwa diploma ile ifite ule ndigiri 10 ile tuliaja kwa baita kwa diploma kwa baita nursing kwa baita mambo ya teachers kwa baita mambo ya plumbing kwa baita mambo ya computer kwa baita mambo ya engineering na shukuru ilio Mekindori Technical Training Institute ene Mekindori na watu yaja anababe tuba kirema mwana kwenda mwana ucho olawe aina sika no aina ndi aina ndi mwana C minus mwana ndo kwa kulia muti ndena mwana wa ayopwe ayipwe bicine ndene titia Mekindori arenje sokwo nechiringiriye mushari nchoke ngorere ngiriyele oya ngiriyele ndengiriyele mpuru nkorere ngiriyele na oya ngiriyana nchoke nkurombe ndome mwana lo lokate 30,000 ngiri miongo tatu unsecured loan lutura dene nyinge kupika wabwe mwana adhome within 2 years mwana anakimbia pipe kwa barabara kwa computer kwa njwere kwa ndombe na mwana antubetu ana bakarianja amen ana bakarianja na kwenda mutongori yo kwenda kido Ibwega nuntu bwa riboti enu inane mate kithomo gikubatira kuinambira kwa gigikagirwa na ikengo na betu no bakainambira kwa baikaraga abura kwagirite tureka na riboti enu ende tuthinara ntere chia Tharaka Nithi County nara Michael Murimi ora ni murutingugi ndeni ya obichi ya mujumbe wachuka egamba ng'ombe ethiritwo kinambere kwigua agikinyithua kotini nuntu bwa kuthukangia kiwendo mwana wa mĩaka 17 na kimenyaga bwega mwana uyu atikinyithie mĩaka era ethiritwo kinambere kwigua ikibatarwa tubura bwethiritwo bukinambere kwigua bukithukagwo na uritu bunene kinyi bara bethiritwo bakigua ndeto ino mwandiki wetu wa Ntheto Murimi wa Mbogo no tubangirite riboti ino. Muthenya wa imunde Michael Murimi urarutaga wira obicini ya mubunge wa Chuka egamba ng'ombe na kinyithitwe mbere ya magistrate wa koti wanu Joyce Gandani ndeni ya koti ya Chuka iri ntugo yake ya mbere ya kuthomerwa egamba rirathitangitwe nario.
agagituĩkĩkana thitangĩtwo na kuigwa tarĩki 29 mweri wa Disemba mwaka wa 2024. Ntere Chachuka Meru South Sub County na arachimithirie akiendaga pati yake ya Chiri kuthungira pati-ini ya Chiri ya mwari wa mĩaka 17. Kagitaga kuthomerwa nthitango maiko nareganite na nthitango eno ara magistrate Gandani ahamwandikire mbondi ya shiringi 200,000 kana gintu kia mugana wa mbeca wa ino ara indi gamba ririre kwirigirwa kugwetwa kairi tariki 26 mweri wa Jiri mwaka wa 2025 ndeni ya koti thiri kotini weno ya Chuka. Kiripotera Meru TV nde koti ya Chuka Mbita Murimi wa Mbogo. Bueno ntobwari botino gwitigia gauki erawa gauki gate kathondeke bwega gatie murio gauki kanjuki okakore okibwanchura uthuganagia no kitabura bonge lakini no bukurage kwa gatwemenyere na mauki nuntu no rega ukithuganagia no kibwanjuki ukethanira na ukibwanchura turekana riboti ino tureithe kunginana na kwindi na kaunti ya Meru nyuma ya siasa kuthina mbere kwikiwa taga mwanki na ntongore mwanya china mbere kwikira mbagora wari governor wa kaunti ino ya Meru Kiraitu Murungi kwina mbere kwigwa akithungagira ndeni ya siasa kore kairi no MC wa municipality Caleb Kibuko nethiritwa kiromba Kiraitu gutigira ati kinyawe gwatithungira siasa ni ethirwa kina mbere kwa kiathakirira muno mantu makona siasa kaunti ya Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubangirite riboti ino. Nabo bamwe batongeria na akari kuma kaunti ya Meru ni baumirite na kuria Kiraitu Murungi ura wari gavana wa bairi wa Meru ethire agicoka siasene nuntu kaunti ya Meru ni atonyere siasene cia mpathu ndumena na ndwa. Kiraitu Murungi lazima una bundi utarundi kwa siasa. I told you last year. Nilikwambia mwaka uliopita ukasema hiyo ni mambo ya Alhaji. Leo haya sio mambo ya Alhaji. Haya ni mambo ya Secretary General. Governor, we can have young leaders also in those positions. Ugwethira we mukuru okirira ukendi gutitondya ntakene kairi uchita kingangi thatu tugwitikirio kingangi kya Meru kirujine kagithwe kiriene lakini to babo ko gendo chichokia kimandu siasa kairi thake iyo chiere bajuju bakuba kwagira Anthony nuntu nandi tukinyekia another dispensation whereby we need new people na nunjensi ekuga oniro tiro adwa kunjensi bakuga atiri Kiraitu ugwe kana nthi ubaikirira ubanenkere kirira gya kwathana wa chitondia takene siasa kairi. Me, that would be my simple advice. Kuruki MCA ujo nandi na kuromba thiri ngwataniro na urumwe gatigati kawe na MCAs bangi ba kaunti ya Meru nyuma ya rumena na mpathu kumira gatigati kao rira bathithitie muswanda jwa kweberia Kawira Mwangaza gitine nyagukeja kwithu twakosanire ki decision ira twamikire gu support Kawira Mwangaza antu batitura bamenene time and again kuri antu bakinya bakugabarekanire atemi ukinya the Thunder Assembly twithwe tukiwokia our talk the hatred that is there kibara bengire Kawira Mwangaza na baraba tengire Kawira Mwangaza ni bati gukinya antu ikadhira kenda thatu twichokaniria na twithwe twina Meru ira mwananchi wonde akwenda nuntu mwananchi ujo atiritina akuona mandu ja tukuthithia ndwera twinio na mbiri kuona tindwa ewe indwa a personal. So for me, I do feel that it is a time that tukarende twitikanirie na tumena tatugaitaniria ngugi bonge kuma kirimo governor Meru na inkwenda kugo ngie emphasize on that one utu MCA akauga no tu akombodithia. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Ibwega Jeff Wagituma nuntu bwari botieno na njira enkinyanire kututhi na arantere chiabori na arana bwa biashara ba thoko ya Kenondone bethiritu bakina mbere kwegwa ba kithetaga iguteanirwa kirimirandi ya uthi na mbere ribotira tubanganitwe ni mwende wa laibuni.
biashara bakanondone na ni barabatumaira barabara ya kuma Kirachene wita Gitimene bautariria thina ira baukulukira kumane na guthuka kwa barabara eu bakiwi batonya hasara nene rira bakamatete intobio oni mbethera ndi mu biashara la kanondone na imbonete thina nyingi muno rira ngukamata mirigo yakwa kumite Gakoromone tauni oni mbejange kwa Kirachene mirigo yakwa kayukwa ibonda nonto bakwithirwa tengari yanda kwejanjira yetu mwaka Gitimene imaitia na menama rĩngĩ nkagwana mĩrigo yakwa njĩrene intobi yakwa bila nkũgũrĩte matunda na marigo bikathũkĩra njĩrene bikeja bie kinyangawa ende nontu edithirwe rĩngĩ ekĩri mwara mwĩgita ĩtathithwa kaĩrĩ batu tukaja katute na MP kawĩrenda kũthithia rĩndikire kawanjĩra newe he batu tutũra andũ ene cia kũgũra kura kana kũjukia kura na njira yetu ina thina president ina arena igitare mwe Gitimene auga njira je kirorami rendikira tathinga tangu geu kinya bonda bonda ne ete ukamata kinyana skuru tukamata atoira mathani ko toira atoikiana aba skuru bonda bonda ira turathumaira ni ratwikangire urita muntu akwire kwa utwika into tuita Gakoromone twagura into twika Kirachene nontu tengare gwitia ubunda na chikurega na toka thithia itwana nande intoro geta utumana ugenjo ni bongo watio kamata mirigo kato aturaira thinene njire kume gitare turite kuma 1972 mwanka na arua turakta yegere moronka ande njire etu thina ake ukamata mirigo bona ni turegia goro igaturega tutino twekora Kirachene twachokaire tunu tugiga ndukene ande ba mojojo na thithirwe etu ne tigoro terero ira mejojo na nekeira mie ne turende o kumetimene monga Kirachene tunoge boboe utinda kuwa mirigo mara metu ko wanjere gutunduka ne asara ke batu tweta kurukia biashara baiba kuromba mumbunge worende kiri Mugambia babwetherie njireu nikendo tiela thina cioni kuthira please itumenyero njireje Kiracha tutotara inge chorochoro ende no mendrudi yetu eji njira yejerende kiri kawa ugera bwaya atia waugera batu aturi beto bakuma Kirachene njira yetu kaekia kuromba kura o uri yakabwira njira yankabuthithiria mpeni kura njira yankabuthithiria tegwa aturi banari njira yankabuthithiria mpeni kura njira yetu akuma Kirachene witia mwanka Gitimene itura kuromba kura anjira yetu tura kuromba ne kura mwankari ninge ko nwe jano kinya okaga ungi utejano na karakita watukureria yake watigano maiga jari iguru kaja kuo no thithirie kiripotera Meru TV kuma Kanondone bore mbeta wa mwende wa Laiboni Iboga mwende wa Laiboni na cio ciaja cia no gatwika rutugwa na ratharaka no ithiete na mbere kuwata mwanki na arende chiethere kina mbere kuikioneka kuwata mwanki katika mujumbe wa Mwekuru Madam Susan Ngui Mwindu na Kinya mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na arende kuringana na bamo babethere tubakina mbere kwa bakiaria bauletia tongore ba kuina mbere kwa bakiwatanaga amwe na wekanira inya kengo kuina mbere kwa bakiwatana mbaru no arira akere mujumbe wa Mwekuru Tharaka nithi there twakiuga wati kubatara kuina mbere kwegua akendekitha gwi muntu no ariko lakini akaina mbere kwegua agitiragira mame ari wengwa ndagara weguna nwewe na riboti ino nyonka rugama na mbere ta kurugama taino bukora bomwero munyoka limundani kanatibu rora le munini otikemenya munya wa ngucho na wa magona kanatibu torugare kana ni munya wa magona na munya wa mugeto kuranderie wana wakirora weria ukame ya mugeta nore kunwa magona nore nigo ntiende eri kurugama ngavana 2027 kamuntu akuga murekerie gete ata experience ya kumama shero eneo na experience ya kumenyera bwana national government yemenyagirwe eneo na experience ya kumenyera county government eneo na experience ya kumenyera madhirikari mama tiama tema madhirikari mabeto ana ni government da utawara na compassion plan international wanabibo tikwa na kora nwenga bano mukai mndeni obora chukereri nkomenya bora marere nkome ndo twana twa kuitotha Katharaka na chuke gamba ng'ombe na Kamara bwega nuntu bwari botienu na murithere ntikumenya kanu ije abundi bangwo betha baba ikurukira kinyabo
mathina kathumba be mantu bakurukagira kwangerekana tora ontumirite gasuti aka gakwa kwena mathina kathumba tu labda athie na mbere kwa kurukagira labda gitambaa yatweka kugita na ige akarabwa ya kariria bindi atumire yake na mantu mangi tamara mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga na umwe wa bundi banguo rethire twakina mbere kwa gitaragiria mantu kathumba makonia na ubundi bwo nguo na mathina kinyamara bakurukagira Ndawendu ndigailikia kanara gani nawe mbetakaire ande ana uthuma nguo cionthe ira cionthe muntu agenda akuma riria watura uramenya mabundi ona kinya nguo iria Jesu ekirite yathondekini mabundi tirimana na mubundi umwe ombe kwithirwa agikwira na agikwiraga uria uchumi bukari tume muthemba sana kweri ni au iria kuthangikitie muno gituma yari muthemba juriku tinga yote mairo ya thina tu lakini kitambo kaita kaumbere mtu atamenya ngo lakini uje ngo tu mando tu simple okay ko nguo temenya utuma utengu ndombo utuma thegoro na yo ni ombera atire no to Jesu agikua ko nguo ekirite menya agikua ni china na ngo atumite yo era dara utuma tu ndatume lakini nyoga na ngutuma dara utuma no ngutumire oje we Jesu yongo no utume yongo uri thugania kuringana juice gwaku we Jesu yatuma tumia atia ekaira nguo muthemba jo ici ekairwo ni ekuru kana ici ekairwo na rume ni ici ekairwo ni ekuru kanje sori mwekuru te mwekuru lakini mai kanzo bona kaire kuri wambira we ni gwetikia uri muthingatie Jesu muno wa muthingatire ntu bakumenya nguo iria kaire atiro tumo kana wa muthingatire ntu bwai ni imani ya kidini ni imani ya kidini okay na ndio tule ni ndategera nkona bwina mukuru mwitekua udio no atumaga nguo ni nguo ile kwa tuma mwe wewe ndo stare ora uwe na nyamu mwekeri wa ibungo atuma suti okay na ndende koria atiriri kura tu baingi muno batumba kumenya nyane yari kuna ajo yukairi atumaira nguo gwe umba ubera ina haya neria stage ya mawa kirona ganso nyuma okay unika kuga mtu akejaja ujo agutumira nguo uthengu agutumira nguo cionthe egite na riri turi no twantu iba kwaria mantu ja mathina ja uchumi gweke bukaria ta uchumi thai mantu ya thoge mtu ande kuringana na thirikari bora gari mantu ya thoge kabisa ane ando ukarima tu ando mtu ara ya kwangu akandile kore ate kona mbaya cia kore na utaketete mantu yakaingia akaremerwa kabisa nyake ndo kiumera utenda watu anda watu wangu wao na ntukuyire kaire mantu jacha na chi customers baku ni atyo kumba kwithirwo kiugua bakiuga cha barara megete muno bonthe onyongo ngitho no tha ya ruwa etere uitangu thegio kebindi yako mbesa tuigagura mubundi uria mwetekua no kiongo na gwote mubundi okwenja ni atia umba kwithirwo kira mabundi wenzako mabundi bamo megio baira no baira baraka na thamao oyo gyengo ogire ngwe ore tane moyo gye mtu fulani ya au ambao ore kana uri ombuku enge to ugira wega enge ndengo ikandile wa